Pio Kalafi no o Patele Christopher Malakai Misiwata Toutai Kulo mai fio e tol tahai o tua e mohono whare tapu ai a fio whakalilo ai le mei he tāpena kulo tapo moanani so ane patito pai ka nari mafi vika semiane pulea ko e seminario Father Simon Man moha whaalunga tonga patapuatu ki e kere wa lātu hifu patapuatu Lord Nuk mohohi Patapatu Lord Severe. Patapatu ki e whae kone si kei mohuile rei pē. Ka pehe ki e unga whamiri. Patapatu kulatu katoa mo hātau i whanua. Le patapatu ki e whaao mana wha. Kore mua he whainga maari e koe. Ki u whahau kātua i hapi o kalafi nau o e kia. O Patele Christopher Malakai Misiwata Toutai. Na tōpo ia i hea mātua ko Misiwata Toutai o Mawhanga. Na mo vikasi te one liku o hihifo o Kolongani. Na whanau ia Patele Christopher Malakai Misiwata Toutai e ahavalu o Sanuari tahi wawalu noa. Koe whanau na tuku hake mo Patele Christopher Malakai Misiwata Toutai koe whika urua ki o Vaisiriva Whea. Koe whika ua o Horewa Funaki o ne ospekia. O whika tolu ko Sosfina mai a hina. E koe whika whaa, o Patele Christopher Malakai Misiwata Toutai, aia o tau whatahakahai pe ahoni. E koe whika ni ma, o Loreni Sio Matoa Toutai, aia o Iloa o Leone Toutai. Na ea ko pēra Patele Christopher Malakai Misiwata Toutai e lau tahi pureanga o Kolongapē. Nani hoku ke middle school o e pureanga i Tāwha Ouau. Nani hoku atu ai e ako maalunga koia o Tonga i loa o Tonga High School. Nani tō maa whainga maari e kene tōle soni i e University USP Vaape koia i Tongani i a tau e tahanai. Ane ongo ia ia ui he eiki kia te ia i ne hoko, i ne mea ngā ue i he lotu.
Ke tauta hive hiva. Na ni huwai ki he proklama ako a kamensi. Ke tau wafe. Na ni huwai ki ati ako seminario I fisu. Na tataha maasi wafe mafitu. Na e whanofo ki konia I a Christopher, malakai miswata Toutai. Whataha tamo loresio la kai. Pauli ta ai, tamo sailo ka whakauka. I he haono I beo tisema wafe mafitu. Na e whanofo I a Christopher, malakai miswata Toutai. I he lakanga Patele. Whakataha te mo Patele loresio la kai. Patele pauli ta ai. Patele are ki piula. Patele ofa vaihu. Patele vau siwa. Ia mo Patele wha wakata. E whai e whakanofoni, I e whare ratu whakaipiko pō, Maria tupu I māpulata, I māwhanga, e he eitia piko pō, Sone patita, Paini, Katunari mafi. Koe aho pule rulu koe ni, ono o ti se mā. I hoko siai e tau e hongo furu maa ono, o e nau hoko ki he lakanga Patele. Aia koe pule rulu ia o wike ni. E amanaki ki nau whamanatu ai, e tau e hongo. E nau hoko sia ki lakanga tapu koe ia, koe Patele. Koe ne ngahi I whamaoni a ko. E ne mau e diploma I philosophy, Bachelor in Divinity, PRS Suva Fiji. Bachelor in Theology, Urbaniana, Vatican, Rome. Biblical Theology, Postgraduate in Rome, Licentiate in Sacred Scripture. E koha whainga maarie, e ne rā mai o whaia koi, e toi taku. Ko ngahi whetūna ngā ue ai. I e wafe māwaru, I e wafe māwangiwa. Nā ne takoni tau palokia, I e palokia la paha, I e mo whaiako, I e kolisi taku I lau. I e wafe honga furu. Nā ne hoko ai koe tau palokia, o e palokia wawau. I aho wawalo sune, wanoa taha wake, wanoa taha no. Na ni hoko atu ai ki ne whinga ko I longa. I aho watu a kosi wanoa taha no, I e wanoa taha hiwa. Na ni hoko ai koe whaiako, I e abiako seminario I fisu. I e tau wanoa, na ne tokoni ai, I e kamensi, Proklama ako kamensi I mataranga fua. E tātolo o tisema, wanoa ua taha. Na le tokoni ai, I e Patele tau palokia o e palokia kolonga. I hawalo maas wanoa ua tolu. E ui ai ke ne hokotu e ne ngā we, o tau palokia o e palokia ni we. O Patele Christopher, malakai miswata Toutai, koe tangata na e leo lahi hono ngahi, na lahi hono ngahi tare ni ki. Na le mau, pena I longa o pitu. Pena anga lahi ke le ngau e whakamisiona na e whai. Na I longa e makeheangi hono aka mai, pe taimia kulea ai, mo marana. Te mo whakatutu ha ngahi ko kalama aku, ke whakahau. Ko tangata na le tokanga lahi ke ne ngā ue, te mea aku ne wahe ki he kakai, na I longa o pitu. O kulame I he kakai toko lahi hono urunga ngā. Ko tangata na whawhai ko fua, bohanga lerei, ai oua pena soko ana tuna. Ko tangata nai manako ki he ako.
Ne mana ko pito ke feo hi ka mo to tupu. Mo ele mama hi ko ia na tol kalama ai to tupu. Ko ta hono ngai kaleni. O kumana ko kiai ya saia ya to tupu. Ko hiva. Ko tangata le le mo. Mana o be na fai ka mo la taki. Ko hiva. Ko mo fa vi. O hono foi mafu. Ko fa la taki. Te nai roto mumahi mau peri e le sio ke whanau, o mikai tokana ki ako, ka moe lotu. Te lau tāpua ki a tokolahi, e kakai na nau wheo hi po Patele Christopher Toutai, e nā le tokoni, ki e tokolahi he ngahi mea whakalau maari e, te mo whakamāteri e whoki. Nā le manako ki e whai ako, te nā ilonga au pitu. E tairi ulea ai blokia. Le hire lea ko i loma. Le hapu ko whai ako i e seminari o i fisi. I e tawasi i a te pātole kau whai whikau koe. Ka maa e tola, koe whanau seminari o kau whata i e hefia whina. E lahi a ngai seminar. Ne mau whaina maria i a Patele Christopher Toutai. I ne wahi ai hono poto. I e tautopo e whanua. A mo e kakai te heke he pē. O hao, i e ngahi parokia o lahi i Tongatpau. O Patele Christopher, Malakai Misuata Toutai, ko taha kau Patele tai o sisi. I e kamataanga o e tauni ua afe ua tolu. E ui aia te ne hoko atu ki e parokia niwe. E nai whalala o pito ai te pikopo. Soane patita paini ka nari mafi. Ma mo e kau Patele ke hiki a Patele Christopher Toutai ki niwe o ngā ue ai. Ko nahi mea na ne lawa ke whakahoko i e ne ngā ue whakapastola re. O hono takaki e nahi ngā ue whakalau maarie. Ako i a tui, ma e kakai tōlaki. Tau tōpū, e mai whānau. Nā ne tokoni lahi au pito, i e formation and training, o e kau taki, i e ngahi parokia. Nei nona bea ne mau i tāu, ia maona whatongia, ko ui ki ai e e ki. Ia tāu bea mo rei, mo tofu aku. Nei whakatau kakea e ne mea katoa nei whai. Ni ana nai whakakoikoi ar mai. Nai whakaikoiko mai ane mo ui. Le whaingata whakai sino. Nai kai ke maperu ai hono loto ke tukuangi hono whatongia. O hape, i hene takau mai. Koe whangaki manatu me rie hato o lahi, i a Patele Christopher. O kulahi whau hono ngahi tala. Koe tangata na rea mo onu. E kai tene afu. E mooni na ne tuku ai. Ka ilo kawa. Ne kai pere lau haka haia o kawa noa. Ne mau katoa pere Patele Krisia ai whai kawa. Mea Patele Christopher Toutai. Mau miswahi koe. Moe mooni ai maa vai. Nā kuhange koe whakatata i whanau seminari o. Arua masi, mā rolo hifo, mā wata mai. Whakahon mai e ofa, ai whakatoa Patele ka mei purina. Nā kumau salute atu kia te koe Patele Christopher Malakai Misuata Toutai. Tokai e whia maaria e ki. Ia ke manatui mai ki mauto. Revrewa marang. Kua wha. I e huafa i ta mai ka moe alo.
Mari e Marioni. Lawang afio e peatek motolu ai eki. O kui nasia eki o tua. Ko iai te wamana ki pe ia te i. Waka atu e kupu i whakafota ko i nei. O whalanua ki te tau whanongoa. E tangi lau lau. O mau whate tuai me mau loto. Patele Christopher Toutai. Mea nau e. A maa ka whai whakau, ka Patele, ka tāpō, ko i whakau. A maa ka inga lot. O Kolomani. Ka inga nuku. Mau whekina i e lau maria o ves polofora ko ia. Wai ke he kau whoki ki ati i amanaki lelei. Just like to mention the fact that Father Simon Mani is here in our midst this afternoon. I'd just like to thank him representing the seminary in Suva, Fiji as the rector. In working together with Father Chris in some years back, not that long ago. Thank you for coming. Remind all of us who went through the PRS, we always consider as our second home. I just like at the same time to bring to the fact that there are people in Ouau at this very moment, be with us live among the flock that where Christopher worked together in the parish of St. Joseph the Worker in Alofi, in Ouau. Greetings to you all. Aloha. Thank you for your prayers and vigil services in recent days. And today, though your son has been called back to his home of origin, we are together in spirit at this time as we pay tribute for the last time to a friend, to a pastor, to a co-worker, Father Christopher Toutai. I began this greeting with a little verse from our first reading today from the book of Lamentation. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I will hope in him. Hallelujah. The Lord will fight the fight again. Adel Mustafa. Ya bina hoi ya no marie. Amana lelei. Ako ang hala pe Mustafa. Ang hala pe kita do. Me vai mai. Da mama no tua, fai mana maof. Te kau no alo ke hifo tangata. Ane mama yo te gira, kai ho. Te kau popula ya ha. O kore a mes maana. Ama ni kau tolo da wafia te tira iki. Kau ta moni e hife lau koi hoa koi. Bubele ni o tua mahima. Mudo mo e muna ale. Ama pere kaya to komene na to komene. Wana wana kon, wana kon, akia kon. Esa Maria o tapo. Alano ta sabo poder. Modo kaina. Awang e ke hifo mai alofa o tua māti mawhi. Pamore more tau ngai a mahala ka kita taki e pe ki tau tolu. I e mo ui uta ngata. Amen.
ke talo. E eiki o tua alofa. Nā ke whiri o mautoko ua koeni. Patele Christopher Toutai. E ne ngāwe koha Patele mau kakai. E ne inasi e whia. I e omosia. E kune inasi e ni he pekia. I e funga e whakamosia. O e mawhawhatongia. Angai hofonga mai ta mai kia te ia i o mesi. E whaki kia te ia e pare. O e ne tō o whatongia. Mo e kāno kato e mo ui na e palo mesi. Kia te kina o tō te nau malanga i o ngōrere i topu tapu. E mau kore ia ku whanga ia Jesu Christo. Ko mau e ki. Amen. Tôi follow for ta đi làm cái đầu thì quan hệ theo đi em cũng mau đi mình hệ tu mà đi của nào ia theo ai để theo về của cả anh họ vui đi của em cũng amana kia ở tua mà na tu kia cũng mà đi của em vui của ta mà ia Ie tere moi kona i o ku maha tuaki manatu ki ai e hoku lau nā ie. Kia o ku ma peru hifo i loto i a te au. O ku o whakahake i hoku loto ai mea ko e ni. Ko i ai, o ku i ai ha aku amanaki. Ko e u o whape ai o tua aia o kai ke tau au hai. Ko e uhi o kai ke osi e le whai whakaatu i. O ku nao who'o i he pongi kotoa. Ko e mea lahi ho o whai mo o ni. Ko hoku i nasi ai o tua. Ko e lau ia a hoku lau mārie. Ko ia i te wamanaki ki a te ia, ki he lau maarie o kukumi ki hene a whio. O kurere ke te amanaki mo tari whakalongo pē ki he whakamo ui ai o tua ke whai. O kurere ki he tangata ke te fua ai i o ke, lolotonga i me ke i talako. Sabe te tali ati, sabe o mufuru mauno. O eiki o kumama, mo kutokoni. O hai teu koe manada
Koe mea beia Ouau whakaamuki ai. Ke umanga no ai pe e whale oe eiki. E au kotoa e kumoa ui. Ke ahi ahi e momona e eiki. Mo mata hono te mipale. Ua oe wholofola, uluaki sione wahe tolu. Makaiange ki he lahi e ofa aita mai i a te ki tau tolu. Ko e hulu e ne ofa, e ne ui ki tau tolu ko e ne whanau. Pea ko hono mo oni pe ia, ko e whanau ki tau tolu ai otua. Ko hono uhinga ia o ku ikai ke ilo iai ki tau tolu e mamani. He oku ikai te nau ilo ia e ki nau tolu. Si oku ngahi o whaanga, ko tau o si hoko eni ko e whanau ai otua. Ko te eki iai ke mahino, pe te tau hoko koe ha a muiange. Ka kua osi mahino lelei eni, ka toe ha ele mai a Kristo. Te tau wala ka tau, wai moia, i he e tau mamata tonu ki a te ia.
ku anu whakataha mo ki nā tōru. Matiu ko loa fu manima o wahe. Pau kaiwang e hoku mai a whanau tama tamata. Kuni ai ono nau nau. Pe hawhia ia e kau angelong kutoa pe. Ka tene toki nofo i ono taloni lang ia. Pe ai whakatahataha ki ono ao a ngai kakai kutoa pe. Ka tene wahi ki nau tolu o hange. Ka wahi i hatau sipi ai whamasipi. Vei he whama kosi. Ka tene whotu a whama sipi me ono tō matau. Ka koe whama kosi me ono tō he mau. Ka he toki wholofola e tui ka tek nā tolu ono tō matau. Homi ki mau tolu. Ai whahinga ko whamonu ia he ku tamai. Mo hoko ke pure anga. Ko toka teuteu o mau tolu. Tāu e tampou mamani. He nā ku whia kaia, ka mo omi haku kai. Nā ku whia inu, ka mo omi haku inu. Nā ku au nofo, ka mo whakawhi iau. Nā i kai aku kofu, ka mo whakakofu au. Nā ku mahaki, ka mo omi hoku wakai. Nā ku ihe prisone, ka mo ahi mai. Pea tokitari ai kau whalerei o pehe, ei ane whea mau iro koe o ke hauwhia, ka mau tau iange. Pe whia eku, ka mau atu ha eku. Pe ane whea mau iro koe o ke au nofo, ka mau whakaafe. Pe tae kofu, ka mau whakakofu. Pe ane whea mau iro koe o ke tingitange, pe mo ua i e prisone, ka mau maahi atu. Pe tari e tui o ne wholofola mai, kua we o kou talatu, mo whai pehe ki a tā o ngahi to koua mama oni, na mo whai ia ki a te ala. Te toki wholofola whoki ki a te ngā tolu i e tau he mā. Alu mea te au a ki mō tolu ko mala ia, ki e awhi tai ngata, aia ne teu teu, mā e te horo, mo ne kau āmi loo. Ki nā ku whia kaia, ka nai kai te mo omi haku kaini. Nā ku whia inu, ka nai kai te mo omi haku inu. Nā ku au nofo, ka nai kai te mo whakaafi au. Nā ku tai kofu, ka nai kai te mo whakakofu au. Nā ku mahaki, ka mo ua i e prisone, ka nai kai te mo omi haku wakaini. Ia toki kāri mo ki nā tōro pehe, ei ane whea mau ilo koe o ke hauwhia, pe whia eku, pe au nofo, pe tae kofu, pe tenge taune pe mo ua i e prisone, o i kai te mau tokoni atu. Pati me toki tāri ki a te nā tōro pehe, kua we o ko tala atu, o i kai te mo whai pehe ki a taha i whahinga mama oni, ko i kāia te mo whai ki a te au. E alu atu a ki nau toluni, ke tau tea tai mata, ka koe whai le inu, ki he mo ui tai mata. Koe mole tonu ia, oe eiki,
Fakamavae si ki me pekia ko e misteri. Mooni ea. Leo mo biai na mahi konga te whaaki o te pau, te mahina. Ne koia ko pau te taumate, ia e ahape e. Kei pōpō uri a ko mala. Ka wai kai ki tau teitei, lawe ilo te mea, a nā tula e taumate, o na whonga. E ka wai, o ngai ta whaaki, o misteri, o tua pe ia toko taha, o pe ki a, ngai ta whaaki, whakapuripuri nai, e awhioi e o tua, lawe iro ki ai, ai pe ki a. Ia koe misteri ko ia, o lawe si, o tui karistiane. O konga pe ia e whai whanonga pirikini taini. Te whalaka atu me mutulua o mate tāpu komuto. Tako misterini a pe kamata ala. Whaawa tuia. E misteria o ngahi misteri. Ko e o tāna noa ki ai wā I taimi tā whaitsia si. Ui koe ate vetu etende. Ko taimi e si o whamamau ki misteri o ngai misteri. Au kamata ia I e mea mooni mo pauna e hoko e tau e maafi ko hiri. Ta koe tupangi me loto tatau mafi e o tua ka whakatupu. A mamani mo historia mo taimi, tai hoki pe ha e rea e hono alo o tangata. E tomotomu e a kātonga whamisteri si asi, ai ate vetu, no laki ui ke pe eni, ui mai e ki Ouau ka whaka. E tāna ngai whainoma e ate vetu, te lamo, e whā. E tau whanonga e mo si o whamamaku, I e misteri ko ia, o tau toka teu, o ka hoko mai e aho pau koe ko mate, e iali ha tau no whaanga, e whakatapau, e I tāniti, ka koe kāna kato e misteri. Wheroa ki whakamui Patele Toutai, ne mea mai koe ia me niwe, I kau whata me whatoko Patele, whata. Whaosi aki a retreat, e ko whakamama. Nai whenga me rewa, mahu ki taimi, e ma wahe. Mea te whito e tōru, manaki ai, ai mai e Christopher, ka moani e o kālawi, e noperenu, ko whongani, ko motuani, ai manako ke taratara no ala. Tama mana korea, ko tareniti o ona. Ai tala noa Christopher, ai wikei a septema, Laki me te whito o manaki ai, me ange pēha ne konfesio magatea. Ko le whamore moi mai I pio pō, ka ataki e kua alonga, e whenu ai e ku visa ki niwe. Nā whiawhia ka nana o hoare ai, nana o kohu a wea, koe kei tuai e mea, kua mea whaka immigration I niwe. Ako ne konfesio mai, lama ki niwe, ia kāwia I hele whiasio mai, kōre whamore mōre mai. E toi hanga e ia a Kristo eni tatau whanongi ai. Tene toi hanga e toi ki whewheu ia e tutu ni. Anani a moe
ke whaaski ni we, e te ki māma mi o pe. A koa ana ua le vai e, ki o po, whaosina whiawhia, e tari o whekau, ke lere ki ni we. Koe. Mai e ma koe, koloa mai ne mai. Yo bo ma ke mea pe au. Fai a pe te au. Scenario. As osia ku te wai. Tai mai ko no pe. Riana navi. Pride, being proud of myself. Tai me ni vai. Fu fa falana to kua ke ki poto. O tam si pot. Ilo matala e tamai. Matala me mahino. Ane bene ma ne au ki niwe. A ko ia e niwe. Tuk te ringa ka whanau le rei. E nane whiriwhiri e nahi. Ka veinga e whisio mai. Tau te whiri ke poina noa. Vai whamatara ne pe. Longa noa ni we. Most of the time is in silence. I never experienced it before. So occupied with on the move, being distracted by things to do. Kaya ko ia ka kayo ni we. Wiki ata kai koe. I had greater time for myself, in other words, he says. Au te vai e tau na pio po uri no fa whanau ke longa noa. E ki wana iki pe o se ni a koe ni we tu pe matataku. Kau whanau i e wainga pe me musika e whakameme i te a kai tolofi ni with my ways. A wafu au pik. Ia te au, na koe inga ia, e ni fia whakatala no mai. A ne mau e whainga maari e. Mai kai koe ama he ni koe whakawhai te kau. Hik fōu ka whetu. Aro atu mo ne ngahu. Ran. Te uri riu i ka kai e kua. Te wala mo te alo si a. O filo se wha, o ilo me a, o e hafua. Tala noa, ai whoha koe ni. Nei a ko ia, te kakai e tua. Vai mahe no roto ai, a te puista wha. I fo iau sia ko ia, for him is one of a kind. Anga ne mo uiana. Lawe tohi, wakiri e te olosia. Analaiso me analaiso. Ka ave whakawinga whakawholofola. E nai a whakawholofola. Nā kolo ai ai. Nā ku whamalo a kia te kolo. E nā tala noa ki le vai e he mau whakataha. Nai bega whaifkau. Nā vai mahi. Nea wana kai te upuaka Christopher. Nai mea mai e te pire. Ka haa ma whianga Chris. Te urea tai puak. Te vai tala no fumana, te vai mai ka te au. Whanau ka whaifkau. Tala noa. Ai momona pe misteri ngau e me kakai e tua. Koe pasta pe te whaifkau. Koe whawhawhanga e ki i laloni. Mea mo koe mea mai pe ki matou. Poine no tolu. Christopher Fakamavae. Tala noa nema Christopher ki a konga mawinga. Unge mawinga ia. A koru whāme. Nana e kau pēne ki māma mio holo tapu. Whai kau moe. Si tokara ki te whinei ki. O winga ene pēne ke wahe au. Kai te mahino i kāsu. Tāna noa lewa Chris. I e misteri koe. Na
Kai mahe kere mo ui. Hange to bela mahe faos. I whetu o koe ni. Kai tala mahe a whana mea mahe mawhi. Ia te ira. Te wan whātā. A hala whanonga. Ia misteri. Ia hao ne vai mahe. Whangi project. O whina pātere sio whinau. E nai tō tau ni we. E te lamea pēr whikautawa. Whāmi koeni. Io kalawhi ni mawhāma. Nāne o whina o pito. E manatu off. Vai, ne a tonu ki whaitu na si. Tō ai. Pātere sio whinau punoki i fō. O tāna krus. Le rei. E nai whaere ki whatuto. Ai aki whae hek. E whae aki whatata otu. Ia ke piri kini ki ai. A tautupu mei tona iki. Ma whanai pautarane, Christ. Ahoe. Kai hopa ni weko e kongai piri kini. E tō tau e tau heo. E tau ngāo heo toa. Mate e funga. O e whakami. Kai pe tei ma vei. Tala no whaos. O whoki mai peke o aptupu ama. Kai hoko atu po misiona. Hoko atu ke whakakaka. Ai hiku. Vai wahe nei whai. E atu po kai mwo. Ai mai tohi o kai ngā me niwe. Nā kore mai. Nā mau whanonga pē. Mai o whaanga koe. Tāna pē koe iare pē kia. E nā ulot. Koe nā vena. Bible service. E koe iasi a whaiwhika. E whai keka mai. E tāna pē mua. A ki pōpuaki. E mau ofa te Christopher. E tau hena e mi hipa. E tau hena ki loa. I hiko mai ni. Lord Beke Toma. Father Christopher will be sorely missed by our parish. He had exciting plans, goals, aspirations going forward in his return to Niue for Christmas. God has a bigger plan. We call you home, Father Christopher. Before he left Niue, Father Christopher requested to the Ouau, Ian Hipa, my husband, to work with the members of the parish to commence renovation work on his residence and sacristy at the church. Work had commenced, and Father Christopher would have been extremely happy with the work done. As tomorrow is the beginning of Advent, we will remember and continue to pray for the soul of Father Christopher. He was truly a servant of God. Whakamia whamuimuia Christopher. Manat mereia, we go on. I will not give my baby from him manat mereia. I'm on the morning of Fatua. Mawake Faosi, Tafito Christopher. Buka Patele going to Falau to Galafina and Afano Ouau, see one, Gail, Maris, father here. Sailor, Hopa, Oveda, Patele, Pau, Lores, see. And I'm Manama Bay, Evo Fatogia of the moderator, Yago, Yababi, Taimi, Kautana. E lave pau ke whaasiria. Ana hopoa ke whatonia. Parpare mo ki kā. Maha. Na kā Christopher had look forward ki ai.
Nea mani kei mahu e tala noa. Kana e whawhengu. Whakalonga kau tamaka mana ku whakakaka. Ange whakakaka are ki whaikawai mo tāna whamatoa. Tuhua pe. Kana e manako. Ate Christopher. Ho mawhai tala noa hawhai te olosia. Hawhai toka aterini. Hawhai no hina siasi. A tala tuku whakao. O tāmana na tūla ke whiwhiri. Ata mai iu. Whai po me lie, manat me lie, I ngahi mea alfa Christopher. Na me iai pena whakapau te area Christopher for further studies. And I did. Ko manatu, te whaos koe ose graduation e tāko ia, ai ko waf mānoi. Kalama newa ki ka whaina uia kozi. Ātau ki kawa, ai hatau ki haka. Ui koe na te mūwhoki. Te hopa atu henpa toki lerea. Ai ko tau whakaosi se nā reo kai te ui lauea, kai tari mai whatu ia tā. Kai te iniskia. Ai mau haka. O tā, mō maa ka whumata ika me kōro maa kete. Ta kō pēa pēka o tā maia, ka ia asi mai e fu. Lupo o pāpu hami aise se nā rio haka. Ai ka chief puki āpa ia ko Patele pau. Haka whumata i kā. Lolo, pāro e mau kā. Lulu e tue whai mau kai. Mau kona ka adoa he fu i kā. Kamata pēau. Ui e toke tā, kātoa Christopher, poissoni hei kā, pauli tuko tā pena e hā. Tamasi i mau kia topu, sia mani. Whatua tā noa, i no perenu, a lai pere whaki manatu me rie. A lere koe ki loma, kua mako e tangata, Patele po niua, toka niua, na brown ka pito ia na ua. Ura ke ke mami na ua ke na taki o Ouau, Vatikano ke na whetu ta whaitari. Mana taki au ke na investi ke upaniana, Gregory. Tana nao me ka profesa, Bishop. Sai au pite o tangata. Oska mata pina na fulahi, na ona kisai ni kilai tā koe. Kaki ilo ni mo fua o tangata. Oe. A pore ndau. Ilo ko he kau mako. Father priest. Ai no furahi. Ilo no fura. E pe no fureo seminario. E no fumamo blogi. O mama pe tome trigo o ga Christopher. O mare ta. O walo mo he kau mako. Ana pe ko ila ngia pore. Le ki no. Fai ko e ofi o se amata. O tarame, e where mai hoko atu. Mai no le wanga po niu. Sa. Ai koe i awa e pewa ki toke tā. E where koe Chris. Wrong Chris. O tui whapapame e wina i pe mai e whok mai. E ofa mai ki e whae. I kas. Mai Chris. E whoki atu. Whai ako pe seminario ka pati nau te Ouau. Now talking the young, they both could make it easily, though it's a big struggle. And a Ouau Latina, I go there for a Caritas, Yamani, I read the scripture. And I asked Chris to take scripture. Marco here, Ola Yansi, back if you out of scripture. But they're in the Benala, and Waka Ulea. Chris went through that. Our language was not easy. I mean, Chris learned to run up way before time. Yeah, that's all part of our effort. And I need to know. I got in my ear before my scenario. Or down. Santa. Big walk out the scenario. Fair to Eke, off the way to see my mission. O young, Feuna big master. Off your big time, young Father Simon, the rector, approached me and said,
Cardinal, being Christian, need to come home to take a thorough test, the doctor. It's been not well recently. Anyway, how come you have made? Si for my level police, Hong Bay command, Hong Bay airport, difficile. We come up here, we taneniti, Patele Christopher. Ang ito namin, famo pinpetan lang, kore kiyay. Ito ko ni Mai, famamo, tafaki, fato ito. Faahay na ikaw, tangada ko po ofisi, fay fatano, tawai mai fato ito. Fay mai fangi feu, umoya ko ang ibrasyo ko ke mnonti. Kau biar lawa sa Patele meko yang. Oi kau na pe ngai fumaba. Uia Chris, uia dai. Alom da lagi na to yas. Olga Chris, heta. Mefa, no ape. Conversio me ape. United Nation. Uia Chris ha. Como le vedan jaka, vana ke alo fa kiki, vana ke alo fa matal hame. Tala no ke si doa o me ape. Mono fa to hitapo. Ao bloque ali a albia, ao fenômeno de ona lai. O fera tem que o fenômeno capricho. E quando não tu lá pega o fenômeno, ai hanatono, ai maha, mas goiaba de por favor more bem você. For example, I'll never forget a coming to here. One day I came to the seminary, I passed by my way, Europe, somewhere. Tino approached me, your deputy director. Tino said, Cardinal, can you speak to Father Christopher? I said, yeah, what happened? He talked a lot during the staff meeting. And what he's been talking about? Is he talking on the point? Or within the agenda or outside? Within the point. Oh, it's good. It's not a challenge, you guys. I'm family big. And then I gave fire to on the Christopher. Lea when let's Lea the Christopher Talahuri Maya the Pia. I do the Kaya here. Master again. Oh, your Chris, there's a wisdom in being patient and being silent, despite the fact we seem to know everything. He horror of this. We stop out before. 5 manat beri. Tanah ini pernah ada buat kita ko. Ketua kehong buat mau forma. Ketua kehong forma tu tanah mai forma ahon. Lagi mau forma lagi ke inasi mamahi. Utau tanah mai tamlau lau. Aku tu itu apa bang? Nak tolong topel tu amiri. Tanah forma beri ayah ibu foto. Tanah ke tari beri. Davanti porque foque mais bem. Total então. É a maneira de mover. Fala tudo lá. Fala mulher fae. Ele tá. O fae é misteria. O único no moço fae. Não que fala mais para tocar aqui aí. E caso para morrer. Lá aqui aí. Apa kuhen yang kami kas jadi sedang kau faham apa fikiran? Oi, apolo melhor tu farem. Faz lá aqui. Já fez uma nova aí. Ama que cenário. Ama que todo mundo. Ama que kau faz ficar. Vai falar na água. É o neuico. O Cristo. Foque manhã. Semana em torno uma. O feu. Tá tudo que mamou. Que mal todo meria. Mas o nada é fumando. O mais tudo é faz que me ué. Que mal vou mostrar. Faz para o mês que me ué.
We will continue happy, and all of you, St. Joseph the Worker, Torah, though we are small, and we are blessed with priests. It includes Father Christopher. Though we have a lot of dreams, goals, and plans, we will continue to provide pastor to come to Niue. Niue, in a way, has been part of Tonga. Toutai Patele Sofinau in Niue. The Toutai Visone Kwisi. Whamaunga, the pot na Toutai, the pot with Fakamavae. Whamuena we e tau tuko. Tok si tu maen proklama neu. Konferensia lata ki. Tu oi ki fefine ta ma rakama. Tam. Ma fana ta kane mana peri ki atiko. Ta kane ka veinga na faia kwa mahaya neu. Fena pas tonu mia. Mo fana fo peri ki ko na ho. Ki potu kari. Na ke tana no fa fo ai. Ma to mai ta fa eta bu. Ma fa na I ha fa na ga conference. La ko he ni ke tana da po po ko. Ya te ma fa os aki. O mai pe ta fa eta bu. Fa I fe ki na ki ta to ko ma fa ma. A ko mo ke mo we. Tu ila los alonsario. E quora mo po mo vai nata ya ore ia ka fai ficar ore nata mai tapo e fai na aya he mama da ya ho de fausia be omi be e que tua e popo aqui ko ya te tu e fo no ano tanga e Fakamavae di family hoko ai a mere pe koe ko Maria o fai ia ai huki ya ne fuakia e momini te tumuto e mamahi kolosi kare fai ya ne fuaki mai reva tama koe nao fai koe nao tama whatawa ke fai tama pikina ki tau tō whoro maari oni nā ke māte aki o maa losari e tau whae tapo whamāno ni ngā makakai tau whae whano nei taimi i kāna kato e tisteri i tānit whatau ke tāki koe ka wāngelo i whatawhata we parame pa whawhetau laku mai ka mare tire tāki koe ki Jerusalema fu o i mo tae na tā. Amen. E kie, nā te whakanonoa I mate au kau mea ko la salosi. Whawhi maria e anu mua ki mautoi, o mauloto mai. E kie, tāni mai moi mau kore.
Kua ke whakatuhu me mate o mo ui. O ange mua ki sio mau toko tahani, Patele, Christopher, Toutai, ai mo ui tai ngata. E kia tai mai mo ai makoleni. Nā ke whapapaui, whapawataisi, ke tangata kai haha, nai whatomāna. Wange mua, ki sio mātoko tahani, ai whia o he wani.
ia pai atu, nāsi ane mai, e tamai rei, kāne Christopher Toutai, o se pari, Patele, e nāsi e whitia tāi naka, māta e ngāhi misteri, kāne whai tōrunga, i ona whao hoi tāna, ma koe i wāwha Christo, o ngā reiki. Amen. Kama kempia tele koto ai eike. Ja
Whaafi, Mauti, Manuai, Laumai, and my name Swami, Toutai, I found Kuya, and two of my mystery Mama, Tawa, and Fiona, Yakaka, Omoni, Evanina, Makoe, Fakamavae, Jesus Christo, Amen. Cristo, e Cristo va, e ave koe ki a te iabe, kawangi ke taki koe kawangi lo, ki e whata are mahame. E ki ke tukuangi mua ki a te ia e maari e taimata, ia ke ne hurumia I o mama o taimata. Lata mai mawhua ki atu ma tō tahani ki o tō kupuni ma. Maulata tōnu ma katamu ki nā tōku nā peki ai a Kristo. E te toi tuha ke ia whakamui. E whakataha I pe mo Kristo tai ngat. Mau whakawhetai ki o awhi o koe wia pe tāpua. Uke o mai ki o ma tō tahani. Lolo tonga ni mo ui lalo ni. E whakahaa ki ai anga ho tau I whakaita mai. Ki a te ki mau tōru o whanau. Ai maafo ke mau kau maame a mau maani o ni. I a Jesu Kristo. E ki e. E whangai ni ke mau koren. Tāri fia mua mau tō tahani. I parataisi.
Tere toni ki mātou ki maulau. E whakanonga ki alo tō mau e mautui. Ai o wako mātou e whakamu mātou tahani o tā ngat. Nau koreri a Kriston tō mau e ki. Amen. O wange ke tāki ko e Kristofaa te kaurāki o ki Palataisi. Taurāki mai ki te ko e kaumare tire. Tāki ko e ke koro tāku. Jerusalem ako o. Mo tai mata. Amen. Ai no Kristofaa ko tā ana.
Lolo ngau e pai e whanua loto e aho e tolu. Te ke whakatopu tāpu ia e ngai whanua loto ki nau tolu koe, o ku nau tui kia te koe. E ne ongo ku tā koto pe e kere kere ho nau sino. O nau whalala te nau toi tu hak, hange e ko toi tu hake. Tuku mai ki o mau tō tahani ke ne tō ka whie maari e whanua loto whauni. Ouau ki aho koe te ke toi haere mai aia koe, koe toi tu mai maui. Pa ke whakatua ke ia i o koloria. Ouau nge eik sesu, ke mātā ia malama o whofonga. Ke pureanga koe ku pia whio ai, o tai ngata, pia tai ngata. Amen. Mafi o tau toko tā koe ni ko Patele Toutai. Pene hiki atu me māma koe ni ki a te ia pe. Tau toko rewa ono sino ki e kere kere pe koe na ngāhu i a kia. Ko ki tau tolu koe efu pe, pe a ko pāu ki tau toi liriu pe koe efu. Ko Kristo toko tā pe e toko tā nai whakatu hak me e mate. E tau ilo i pāu tene toi whakatu hak. O tau sino ala mateni, tau whakatatau ki te iano langilangi. Tau whake atua tau toko tahani ki eiki, tuku ange ke tāria eiki ki ene merino. E whakatuha ke ono sino i a whakamui. Mau koreni i a Kristo ko mau eki.
whakamana tu tangata ko koe e fu e te ririu koe e fu. Ia te ipeke a tau whamau i he kolosi. Ane whakia i e tau whae, ke tau whae a ki mamani. Ko ia ke tau kore u whakia Maria, mai lau Mario, Patele Christopher Toutai, mi kāinga katoa ku nau tato kai e whai tokani. Sio toka Maria, ke mau e kāsia. Eiki ke monu i e koe, ke kine kuape, mai tāko e ki nai pua manaba ko Jesu. Santa Maria ke whai e tua, Ia mau tōra ngarai a honi, nāko ke mau mate, amen. Rori aki e tamai, me mai alo, nāo mari mari oni. Mātou tāpo Jesu, mātou tāpo Jesu, mātou tāpo Jesu, Maria hufanga kakai ang hala, sangato so sefo, sa pedelo sanere e ki ke alo famai alo ke lau Maria Christopher Toutai me kai mo nau pekia ke nau maua e fie Maria ke ta puha e huafa e ki oi huafa pe e ki ku te whai toko ni aki tau tolu Tawangi ke hifo mai e tāpua ke ai o tua mawhi ko e tamai mo e alo mo e lau mari e ma oni oni Ai fe mari e pake mo fumatawi ai peki e eike
Fakamavae yo toa. Yo tau lolo tongan. Patapuat kita nari. Soalnya patita pain mas. Patapuat folk yang bika. Bika po. Sama bika seniari. Kang umay fahinga fuaka wa Tongatpau. Patapuat kita tayo ni Tapo. Patapuat galot severe. Bailahi. Mohowek. Patapuat ka kuli mayanga. Tagtawis panua. Patapuat ka tuita. Kau manul, berfala mata pule. Patapat foge utau. Kau mah fana upaya. Patapat kita wilayah Yosas Katolika Tengah, Kolonga. Patapat Kei fea koli sa fau. Ne fai whakalang-lang. Oi ahon. Patapat foki a Patele Toutai. O kule whakatahataha ki tau tolu. Ie e fea whkoeni. Patapat ke malaeni. Ke toka me ono aho. Ka whai ha whakahounga. Ke whakakroa. O ku whakakroa kia Kalevario.
I he whiawhkoeni. Whai e whakawhetai ki he ki. He whaki tangata. O whakakoloa ke whare. O wikasi. Pea mo semis Toutai. Whai e koloa ia. I e Patele koeni. Whamalola e tfoki. Ia soa ne pateta pai ni maf. Ko kātinari mo ika po o tai o sisa Tongatpau pe mo niwe e. I e koloa wholofola. Na whakakoloa ki tautolu i Saione. Pe mo e teu tangata. O kulave mo nuai. Ai malae i e aoni. Tau whawheta ki e ki. Te tau whawheta ki e kāinga fuakawa top tabu. I e takilelei. O whakakoloa i e malaeni. A Christopher Toutai. Ko ola homo whatangata. Kai ke toi whai halawe ke tangata i Patele. He koe ongo mo manatmeli. Na e mea kai. E kātinale. I wharerotu e ahoni. Ko koloa whungania. Ke puke he sia sio kolonga. Ke whaia ke sio ke ka hau. Pa moe amanak lerei. Ke hala wharonga me taimi ki tāni di. Ke whau ke whamaro. Ke lau tsewere. Ko mea mai e ahon. Whakalangi o whanatama. Tako ngari egi. Pamau apisiani. Ko mea mai. Pamaro at fok. Ke kāinga o whakatoa pe. Na mau tuku taimi. Me aho na tō e whaingata. Ke tangata i Patele. O au mai ke ahoni. Ka whawhawhanga e atua ui tau. Ka moiongo whamiri. Ka pauna ia i a tō nau nau. E fua whatongi a. Ka mō kātake o whakamore more. Ko toi pēa whanau. Roto ia. Ke whakakakato ngai whatongia ka tope. Ka kopau ngātanga. O whai atua e kore whakamore more. Koe ahoni. Koe kakala o e ahoni. Koe kakala ia una maraha pe ia te ia pe. O kui kai koa kakala ia ke te tūkaloni. He o kui alaha pe. E Patele ia te ia pe. Pa koe whamaro ia. O e ahoni. Ke kātinari. Ka unga uitau. Pa koe whamiri. I e whatangata. O whai e koloa. Pa koe laukau. I e akoeni. Tangata eki. Ko suna tui e Patele. Kai ko asu whai ngofua ia ke tui.
Na ia ka umuaki. Na amanaki ke molokaki. Hala ke fuakama tangata. Kana ikai whai ngofua. Pea kupehe, a tala o e aho ni. Ofa ke toi ai. Ha tamai o egi tōnunga. Ke ne molokaki. Ai hala koe ni, i e kuonga whainga koe ni. Me whamaro ia ku whai atu. Me ui tau. Kai umaro tsevere. Ka tek moto ono katoa. Umurama mai he ahoni. Ka hire ahoni. Mufātui mai. Asi whanau mai a. Ka kua ha merenga ha whatongia. Tuke tok whakakata tu he whanau. Ka hire ahoni. Whoke ato hangahifo. Me pēkiro totonga. Me mo hangahake. Ka ose ahoni. Ko taurea. Ko tau matu osi. Lewe maranga. Ka tatawani. Malo pito. Wala man sa malo pito. Ali kamsi. Nakasa ako sa nato. Iya. At oh really. Oh, ay, marot ito. Patele. Oh, marot ito.
Patele me voy a